Tamo aqui, aquele estresse do Maia, manda vir.
Ambote, ngizambote, vamudutala una, tutondele, kwende kundako, ndinga kikongo, ndinga kongo de totila, ndinga kintinu ke kongo de totila, ndinga, nengolina, ndinga, tutondele. Ok, muito obrigado, salut, nous allons prendre la langue du royaume de Congo, Kikongo. On appelle la langue du royaume du Congo, Kikongo. Je vais chanter et on va écrire. Hein? Vou cantar depois, vamos tomar nota. Diretor adjunto Augusto assim, pronto. Vou cantar. I'm on the spotlight. Take note, quer dizer, do your best, né? Estamos prontos, né? Vous êtes prêts? Yeah. Enzilan soki, enzilan foi, kudingala moko, vomoyo aku ozolo voix, kudingala moko. Vous cantez de novo. Enzilan soki, enzilan foi, kudingala moko, vomoyo aku ozolo voix, kudingala moko. Tino mambi sewizi kwa Yesu kaka kadinzambi olendo vuluzenza tino mambi sewizi kwa Yesu kaka kadinzambi olendo vuluzenza tutondele. Ok. Le refrain, bon, c'est pas grave, le refrain, le premier verset, hein. Et qu'est-ce que veut t'as dans ton temps? Mano nsone kene nzila soki nzila foi kudilanga moko vomoyo amvu ozola voix kudilanga moko. C'est bon, tu tombes le tas de monter. Ainda não corrigi. Sim. Mono sona kene nzila nsoki nzila foi kudilanga moko vomoyo aku zolo mvua ntinu mambi zewiza Yesu kaka kadi nzambi olendo vulu mzenzo. Uau! Bom. Eu também escrevi o refrão. O Tata escreveu o refrão. O que você escreveu? Eu escrevi Tino Mambi Sewizi kwa Yesu kaka Kadinzambi Olenda Vuluzuza. Ah, ok. Vou corrigir depois, je vais vérifier après. Okay. Tata, que tu sais ça? Nzela nsoki, nzela mfwa, kundingala muko. Voilà, très bien. Après, c'était trop vite. Non, je vais lire après, vous allez comprendre. Nengwa Lina. Nzila ya nsoki, nzila ya mfwa, katudila moko,
Kadulila Moko. Mhm. Esse é o primeiro franc. Os outros são Yes, Kaka, Nzambi, Kadi Nzambi. Só isso. Muito bom, muito bom. Nengo Tomo Gatoko, diretor adjunta da Escola Virtual de Kikongo no mundo, é o primeiro. Eu só apanho essa parte. Tino Nzambi. Não, fala então. Não canta. Ne chante pas. Diz-me. Não canta. Diga então qual é. Só apanho essa parte aqui. Ok, maintenant je vais lire. E você vai verificar o que eu escrever. Je vais lire et vérifier vos notes et puis on va traduire. Indila Soki, Indila fois. Attention, une fois MF, hein, une fois. Kudinga Lala Moko. Indila Soki, Indila fois. Kudinga Lala Moko. Vomoyo Aku Ozolo voir. Kudinga Lala Moko. On va s'arrêter là, c'est bon. Indilan Soki, Indilan Foi. Kudinga Lala Moko. Vomoyo Aku Ozolo voir. Kudinga Lala Moko. Muito bon, merci beaucoup. Vous comprenez le Kikongo, hein? Pour moi, c'est 90, hein? 80-90%. Non. Bon, ouais, non, papa, qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. Alors, on a écrit, hein? Vous avez écrit, maintenant, on va traduire. Indilan Soki, Indilan Foi. Nzi. La. Caminho da inveja, caminho da inveja e da morte. Chemin Papa, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Chemin préjudiciable, non? On va traduire parce que le mot Soki, j'aime beaucoup ce mot-là. Eu gosto daquela palavra. Uma das palavras, pronto, pesadas de Kikongo. Você vai ver. Je vais expliquer le mot Nsoki, hein? Nsoki. Moi, je crois que tu comprends. Tu as dit ça quand quelqu'un dit en côté de Nsoki. Tu as déjà entendu ça? Non? Non? Je viens isso, en côté de Nsoki. Inveja? Não, já ouviram isso, né? Já. Eu vou explicar bem a palavra Nsoki. Ok. Kudinga Lala Moko, Tata Manteia. Kudinga Lala Moko. Kudinga Lala Moko. Moko não é. Non, ça c'est deux mots, espace K-O, hein? K-O. Oh, nós juntos. Não permanece lá. C'est pas être tranquille. Nangalina, muito bom. Tenta ainda traduzir Tata Manteia. Fala ainda de novo, Tata Nangalina. Não permanece lá. Tata Manteia, ajuda français, please. Ne demeure pas là. Demeurer. Kudinga Lali Moko. Kudinga Lali Moko. Donc moi, c'est Mouna. Mouna, je ne sais pas si c'est contraction de Mouna. C'est là-bas donc. Hein? C'est Kudinga Lali Moko, là-bas. Ne demeurez pas là. Vos c'est si, hein, if. Vos moyo aku ozola voix. Tu peux essayer de traduire vos. Si. Vos c'est si. Hein. Vos moyo c'est la main, c'est la vie de notre Seigneur. Après, c'est quoi déjà? Si. Vos moyo aku ozola voix. Vos moyo aku. Donc, si ton âme. Azola, c'est la voix. Quel visuel, non? Tu veux la voir, donc tu veux sauver ta vie. Donc. Ouais. Kudinga la moko. Ngwalina, kudinga la moko.
Permanece. Lutondele. Ok. Merci beaucoup, muito obrigado. Well done. Kikongo, temos a esperança que o nosso Kikongo não vai desaparecer. On a l'espoir, hein? On a l'espérance. Le Kikongo ne veut pas disparaître. Parce que vous êtes là, hein? Donc, un Soki, nous dit que peut dire. Certainement, tu vas nous ajouter en français, pathologie, n'est pas. Pas anglais. Pode ler, certainement, c'est plus. Nsoki. Mbwazi. Mbwanzi. A careless, thoughtless action which involves great loss. A fly cannot eat a whole carcass, but settles on it for a moment. The wool soon decomposes. Okay. Mbwanzi nzinzi bulalinga Kikongo kijaka. Mosca, né? Mosca. Parce que là, j'ai trouvé un dictionnaire là. Il me dit, enfin, l'une des définitions de Nsoki, c'est préjudice. Très bien, voilà. Tu as bien compris. Parce que l'exemple ici, c'est exactement ça. Résumé en français, que estamos a ler aí. A careless, thoughtless action which involves great loss. Une action, comment dire, une action non pensée qui entraîne des pertes considérables. Une action non réfléchie. Une action non réfléchie qui entraîne des pertes considérables. Une mouche ne peut pas manger toute une carcasse, mais le fait qu'elle s'y appose pour un moment va faire en sorte que toute la carcasse va se décomposer. Entendeu? É bom que entenda essa palavra. É uma das boas palavras. Uma das palavras da nossa língua, né? Só que, por exemplo, quando alguém te diz, hoje em dia até usam, on utilise ça en lingala parfois. O código Nsoki, o código Nsoki. É um código Nsoki. Quer dizer, quando alguém diz assim, é comum. Eu estou tentando traduzir minhas palavras em francês. É como milionário que tem 5, 10 vivendas vai à procura de quintal no Pango, no Palanca. Não estou falando de ninguém, pronto. Uma coitadinha viúva tinha quintal assim para construir uma casa. Depois o milionário vem, compra aquela casa. Quer dizer, comprar até já não, né? Já sabe. Com toda a força, toma aquela quintal e põe lá parking for his cars. Está a perceber, né? Quer dizer, vai construir um parking. Esse é cotton sock, quer dizer. Está a perceber? En résumé, c'est comme si un millionnaire qui a plusieurs maisons. 10 villas, 20 villas. 20 villas, et puis il décide par exemple d'aller acheter une maison, même pas acheter, peut-être ravir une maison dans un quartier pauvre, comme dans le cas ici, un quartier comme Palanca. Et il prend la maison d'une veuve, et au lieu de construire une maison, il la détruit, puis il transforme ça en parking pour ses voitures. Voilà, merci beaucoup. Yambotene, entendemos, né? Sim. Perguntas? Eu quero fazer uma pergunta. Eu já ouvi pessoas a falar de olho, montado soque. É mesmo naquela sentido, entendeste? É mesmo, quer dizer, é prejuízo. É uma das palavras que quando se usa em Kikongo, entende mesmo nesse sentido, tá vendo? Quand on utilise ça en Kikongo, on veut dire que, comme tu as dit, papa, ça se préjudice, hein, le dictionnaire. Voilà, c'est ça. Par exemple, bon, c'est l'exemple typique que papa Mantia vient de traduire. C'est un soc. Lutondele. Papa Kunjika agora, hein? Maintenant, c'est pas
Deixa-me só escrever aqui. Nem vou tomar outra, desculpa. Um soque. Você entende de um soque? Um soque? Um soque. Um soque. Escrever? Escrever Não, um não, soque. não, é só para pronunciar. Falar, soque. Porque muita gente lê isso como se fosse uma palavra portuguesa, né? Lê um soque. Não é que. Não, mas é um soque, não? É mesmo isso, ela lê bem. Você lê bem. Também pode ser o nome de alguém, não? Claro. Temos a nossa famosa mana. Sim, já vi também Soque. alguém que se chama Nsoki também. Também tem? Tem pessoas também que se chamam também Soki. Sim, temos a nossa irmã em Luanda, a famosa. Mas no caso do nome, o que quer dizer? Quer dizer o invejar, o que quer dizer? Não, quer dizer, Invejado. O invejado, não? Não, quando alguém atribui o nome, o pai sabe por que ele deu o nome, né? Mas o significado quer dizer o invejado. Tem da natureza para papa, que tu sabe entender. En fait, je parle du fait que des fois, le Nsoki peut aussi être utilisé comme nom. Et quand il est utilisé comme nom, on se posait la question, c'est quoi la signification? Parce que quand il est utilisé comme nom, on a l'impression que c'est celui qu'on envie, quoi. L'envieux ou, je pense, oui. C'est pas envie, hein, parce que c'est plus que ça, hein. C'est détruire quelqu'un, tu vois. C'est un soki. C'est détruire quelqu'un. Voilà. Par exemple, tu as ta voiture là. Vous vivez au Canada, dans le désert, pas dans le désert, dans la brousse, la forêt. Quelqu'un qui vit au village, aux alentours, il vient poser, comment on dit, prego en français, c'est quoi le prego en français? C'était en français. Une clou. Voilà. Clou. Voilà. Tu as ta voiture dans la forêt, loin des villes, loin de la cité. Et puis tu es dans ta voiture, et puis tu tombes sur au CT, et puis tu es là paralysé. Il n'y a pas de police, il n'y a rien. Tu vois le Nsoki, c'est ça. On côté le Nsoki. Le jour suivant, c'était le premier jour de ton nouveau boulot, tu vois. Ça, donc c'est pas de chance, vraiment. Pardon? C'est pas de chance. Voilà, tu perds ton boulot, tu vois, c'est plus que la haine, hein. Alors, on côté le Nsoki, t'as pergunta, t'as qui vous mettez? Manter. Ah, desculpa, t'as manter, perguntou. Ok, Ottawa. Ah, pronto. Nome do Ottawa. São assim, mas perguntam assim. Un pique au new tête. Un Kotelen Soki. Un Kotelen Soki. Aqui, difícil a traduzir, quer dizer, linguisticamente, mas podemos usar. Deixa me ver no está. Tá traduzindo, tá? C'est bon. Oh, sorry. Aqui, o primeiro aqui. Traduzir como? Bom, vamos traduzir na língua do Papa Marechal. A Kodiensoki, é? Tá ouvindo, né? Posso dizer aldrabar? Trazer inveja? Não, entenda bem aquilo que a gente explicou, porque essa palavra é boa palavra, não vamos tirar o meaning, tá vendo? Ok. On ne va pas déformer la signification du mot Nsoki. En compte, ça c'est troisième personne plurielle. Hein? Bakoti Nsoki. C'est bon, hein? Ok. Parfois c'est facile, le langue bantou, hein, traduire. Nous, on t'a commenté. C'est bon, hein? C'est facile.
Ok, un côté soki. Un côté soki. Un côté soki. Nengo tomongo toko. Yeah, ok, tá bon, hein? On va maintenant papa rapidamente, vite, papa. Notre papa, proverbe général. Papa Kuntika. Kutuwazo ambala mosisi wanga koko. Ngwelina. Nkamash. Kutuwazo wambala mosi. Isi wanga koko. Tata tonta ajuda-nos. Tata Longi, desculpa, para traduzir. Sim, faz favor. Okay. Nkutu azoa mbalamosi isiwanga koko. Wow. Você sabe, esqueceu? Eu sei, mano. Também chama Nkutu azoa. Se você engana uma vez. Engana-me uma vez, tá bom, mas não segunda vez, não? É mesmo isso. Nem tomar tocou. I'm the wrong person, you know that already. Don't remember. You did well last time. Você conseguiu, não tá fazendo. No. I won't pick on you. Oh gosh. Every time you always love to pick on me on this proverb. Sorry, ok. Isso aqui nós falamos daqui. Tata, que tu sabe, Que tu que sabe dessas coisas. Un homme averti en vaut deux. Yeah. Quer dizer, não se engana por uma vez o Beijo, tom, né? Yeah. Podemos falar na língua do Papa Marechal. Se o curso é esse, lobi o curso aí, tem mais a zoba. Zoba como ele. Je parle en lingala parce que nous, on n'est pas contre le lingala. On est en train d'apprendre le Kikongo, mais le lingala, c'est une langue africaine. Quand vous apprenez Kikongo, la langue lingala est une langue nostra-africana. Mas o mal é quando você escreve a tua língua, depois dá mais valor à língua do outro. Tudo um dele. Lá quando te vune na carta. É daqui de isso. Un mauvais ouvrier accuse ses outils. É então da tradução português? Praticamente o mau trabalhador acusa as suas ferramentas. Exato. Tudo dele. Ok, vamos à lição de hoje. Muito obrigado. A lição de hoje, vamos agora só um pouco. Se devemos assistir do Tondele, estamos a aprender nossa querida língua Kikongo. Aí. Lesson 4, section 1, verb of TC 11, subjunctive. Je le vou a longocar. Revisão, né? Porque como fundimos as classes, né? Vamos voltar um pouco. Quer dizer, voltamos atrás para não prejudicar os outros. Comme on vient de fusionner, c'est ça, le deux classes. Hein? Tu as appris ça, on va
On va retourner, on va reprendre la leçon précédente, disons. Longtemps déjà. Parce que la classe du dimanche s'est arrêtée ici, tu vois. Alors, nous, on doit reprendre. Hein. Je m'excuse pour ça. Hein. I'm sorry, we have to go back. Ok. Tata Mantea, Nzolevo Alunguka. Nzolelevo Walongoka. Diambote Isinga Longoka. Diambote Isinga Longoka. Tutundele. Tata Tonta. Nzolelevo Walongoka. Diambote Isinga Longoka. Tutundele Singa Longoka. Nengoto Mugotoko. Nzolelevo Walanda. Diambote Singalanda. Ouais, good reading, muito bom. Nzolelevo Walanda, Diambote Singalanda. Tutundele. Nengolina, nunca mais ouvimos a tua voz. Vamos, faz favor. Nzolelevo Wanga. Waluaka. 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 Diambuko. Diambote. Hein? Diambote Isinga Luaka. Oh, Diambote Isinga Luaka. Tutondele. Tata kitu sisa. Nzolelevo Wakota. Diambote Isinga Kota. Question, tata kitu sisa? Non. Ok, tutondele. Tata Mantea. Nzolelevo Wafinama. Diambote Isinga Finama. Isinga Finama. Tata Tonta. Tata Tonta Ndinga. Nzolelevo Wamvunda. Diambote Isinga Mvunda. Isinga Vunda. Cuidado, N está depois do U. Isinga Vunda. Isinga Vunda. Vamos ver, muito obrigado. Nengotomogotoko. Nzolelevo Wayambula. Wayambula. Diambote Nzinga Yambula. Yambote Singa Yambula. Tata kitu sisa. Nzolelevo Wayindula. Diambote Isinga Yindula. Tutondele. Tata Mantea. Nzolelevo Waseva. Diambote Isinga Seva. Je vou a Seva. Diambote Isinga Seva. Tata Tonta. Nzolelevo Wiza. Diambote Isinga Kwiza. Tutondele. Nengotomogotoko. Nzolelevo Wenda. Diambote Nsinga Kwenda. Tutondele. Comme la grammatique, la grammaire maintenant. Ok, t'as inventé école buissonnaire. C'est comme ça on dit. Les Canadiens. Alors, então, Nzolelevo Waseva.
deuxième personne du singulier, hein, toi. Alors, si c'est la troisième personne, je veux que la personne parle. Zolevo Diaseva. Sorry? Zolevo Diaseva. Non? Good try. Tête tonta. C'est que troisième personne c'est la personne du plural? Non, do singular mesmo, quer dizer. Ah, du singular, ok. Tête tonta. Nengualina. I'm not going to pick on you. I'm very lost. Yes, okay. Don't worry. Kiaseva, no? Oh, almost there. You're almost there. Just get rid of one thing. Zolengeye, Seva. whatever, no? Seva. Desculpa, te lo manter. Sim. Não muda nada, mantém. Repete só. Zolelevo Kiaseva. Tira I. A seva. Tira I. After K, tira I. Kaseva. Zolelevo Kaseva. Zolelevo Kaseva. Tata. Que diz ça? Tu as compris, hein? La troisième personne. Zolelevo Kaseva. Essa faz. Segunda pessoa plural. Deuxième personne pluriel. Qu'est-ce que tu dis ça? Zolevo Luceva. Très bien. Segunda pessoa plural. Nenhum gato. Zolevo Luceva. Tá bom, né? Yeah, no, that we stop this microphone. We mute. It's mute on mute. Yeah. This and ok. Deuxième personne, vous. Deuxième personne pluriel. Zolevo Luyambula. Zolevo Luyambula. Diambote. Tusinga Yambula. Très bien. Pourquoi tout? Parce que c'est nous. Ah, c'est la deuxième personne. Bravo. Tout est en d'elle. Ta. Troisième personne plurielle. Troisième personne plurielle. Votre ajuda vai ser B, hein? B. O coisa sai, o W sai. Dinga. Nzolelevo Bavunda. Não, Nzolelevo Bavunda. Diambote. Ok, tá bom, sorry. O teu background tá te incomodando muito. Tá tonta. Desculpa. Tá que tu sais ça? Troisième personne. Diambote Besinga Vunda. Tu tondele. Nengo Alina não fica preocupada, você sabe disso. Nengo também. Don't worry, don't worry. Bom, vamos ter que voltar aos verbos, né? Aliás, temos 45 minutos, on va. Je crois que juste ça, on a 45 minutes, juste ça ouvert. Ah, não. Não é ça aujourd'hui. Ok, não tem para isso. Daquela vez, on a appris ça la fois passée.
Tata mantém a segunda pessoa do plural, deuxième personne pluriel. Zolevo. Zolevo. Luafinama. Élimine un A pour tirer A, Lufinama. Lufinama. Diambote. Diambote. Agora nós. Nusinga Finama. TU. Première personne pluriel. Tusinga Finama. Tusinga Finama. Nengualina. Zolevo. Elle. Zolevo. Elle. Hein? Elle. Tu sais ça du singulier. Elle. Que elle entre. Zolevo Lucota, non? Essa é a segunda plural. Falamos disso. Zolevo. Esqueceste. Cacota. Cacota. Zolevo Cacota. Cacota. E a segunda linha, Diambote. Diambote do Singacota, não? Diambote. A primeira pessoa plural fica com tu Singacota. Yeah. Tu Singacota. Tá. Yeah. Tu tondele. Deixa a pessoa, vamos só cumprimentar as pessoas que estão a escrever. Quelqu'un écrit papa. Papa André va traduire par. Il va traduire pour papa qui dit ça. C'est monté. La personne écrit que le Kikongo est vraiment en train de mourir quand il voit le nombre de personnes qui sont en train de suivre le cours. Ok. Tout à l'heure, vous me savez. T'as pas de like à dire. Tu peux lire et traduire si tu veux. Tomenen tonda tufuete luna kiankulu ye lusansu lwankongo kinkulu ye lusansu lwankongo longo ka kikongo. Primeira parte, quer dizer que Tomene Tonda, que agradeço muito, não é? Tu foi ter lunda, quínculo, é que não é seguir, quer dizer que estamos a seguir Tá bom, deixa eu manter a continuar. a tradição, quer dizer, a tradução Congo. É isso que eu estou a entender ali. Depois aprender que Congo. Tenta manter, tenta traduzir. Tomene tonda. Tu foi lunda kinkulu e ele sansu lua Congo. Lulongoka Kikongo. Que eu entendi que estamos aprendendo o Kikongo, não sei. Ele está. Nem vou tomar outro poder, não vou traduzir para ler. Não vou tomar outro poder. Nem vou tomar outro poder para nós. Tumenetonda. 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 Tu fuete lunda. Kikulu ye lusansu lua Congo. Lulongoka Kikongo. Muito bom. Tenta, meu velho, tenta que você dá para traduzir.
Traduit en français, c'est Ntomenetonda, donc. Très agradecido. Comment traduire en je français? vous remercie. Ouais, je vous remercie. Tufutelunda kinkuluye sansu lwa Congo. Lulongo kaki Congo. Donc, tout fouetter, donc nous devons apprendre. Donc protéger, garder. Ouais, pardon, protéger la tradition, la tradition qui coule. La tradition et la culture du Congo. Le sens, c'est l'histoire. Donc. Nous apprenons le Kikongo. Attention, deuxième personne distingue du pluriel. Apprenez, le Kikongo. Merci. Tout en délai. Ngiza, quoi? Ok, il manque un peu de Kikongo. Yeah, ok. Nsoki, segundo, selon papa, de vous vraiment, maldade. Maldade, qu'est français, maldade? Totalement, maldade. Maldade. En français? Méchanceté? Ouais. Peut-être. Qui va lire et traduire? Tuyangalala Muna Luzolo Lueno Mulokongo Kikongo Mulongo ka Kikongo. So, tuyangalele que nos agradamos, não é? Nos alegramos por eu me alegro com amor. Et... Luzolo non amour. Hein? Attention, le mot Luzolo ne veut pas dire amour. Si vous êtes en train de suivre, s'il vous plaît, Luzolo, ça ne veut pas dire amour. Parce que. C'est dit que. Quem va nous ajudar? Qui va nous aider? Papa, que c'est ça? De tipo desejo, não? Nosso de vosso desejo, não? Luzolo, c'est pas l'amour, hein? Vous qui chantez souvent Bon, je m'arrête là. Yeah, mas voilà, Lueno tipo indo, não é? C'est vosso, né? Não, Munaluzolo, tipo do vosso desejo de aprender o Kikongo, não? Vossa disposição. A disposição que é Lueno? Não, quer dizer Tuyangalala. Tuyangalala quer dizer que alguém está se alegrando, não é? Estamos satisfeitos pelo vosso desejo de aprender aqui. Quando você vê tu é nós sempre, né? Yeah. Tu c'est nous. Tuyangalala, nós, né? Nós. Nos alegramos, né? Por o fato de que, quer dizer, nos alegramos, né? Mona. Esse Luzolo desejo não é amor, não sei o que ela outra que não é? Na Luzolo, vontade, né? Intenção, quer dizer, a vossa intenção de estarem aprendendo a língua Kikongo, não é? Tout on délai. Yeah, tu peux traduire en français, s'il te plaît? Tuyangalala Muna Luzolo Lueno Mulongo ka Kikongo. Donc, Tuyangalala, donc on est content. Yangala, c'est réjouir, hein? Ouais, nous réjouissons. Pour la volonté que vous avez d'apprendre la Kikongo. Tout on délai. Bien beauté. Je vais dire la même chose, hein? Je vais dire la même chose. Muito obrigado pela vossa disposição. On délai, non? Je dis la même chose, merci beaucoup. Vous êtes courageux.
Je vous assure, tenho certeza, um dia quando vai se falar da história do Kikongo no futuro, daqui a 50 anos, je vous assure, d'ici 50 ans, d'ici à 50 ans, quand ils vont parler, vont écrire l'histoire de Kikongo, ils diront non, il y avait des jeunes quand même, hein, courageux, qui apprenaient le Kikongo en ligne. Et il y a ceux qui sont paresseux, assis à la maison, ils se moquent de vous, tu vois. É a pessoa que está em casa, então se souber, vocês também pensam a língua, pá. Pronto, não vou falar muito, sabe onde não é? Africano assim, lá quando te define na carta, quando você é preguiçoso, vai dizer, pá, esse tool aqui, essa ferramenta, pá, cet outil ne marche pas. C'est toi, c'est pas l'outil, c'est toi. Tu te ondele. Naquela beauté. Sala Kiambote. Tutondele. Kiambote nkangwa Kongo diantotela mono mwaneno mono lekeno mono nkundeno mono ntekolweno ngizi dikudi sunzula Maria Masamba mnakuluza isavo saba ditakuiza setugiantika moko kieto muna Kikongo tukala kyo mokenen moko kieto kibokelelo muna nkumbu vanantia sanda muna Kikongo tukala mokenen muna ndingeto ya Kikongo tukala moke na mama tadidi luzingu lwa muntu welu inena efu ya wantu nkia mavanga tufete soba nkia mpila tufete ekadila nkia mambu manenkaka zeto bavanganga ketule twasisa mukanti mambo temene idinavo kwa yeno ngonso nkangwa Kongo diantotela ngizikulu bokela ngizikulu vovesa ngizikulu samunine samu ambote ovo kya saba kitakuiza tuyantikide moko ketu vananchansanda idinavo kwa yeno ngonso kangwa Kongo diantotela Kongo dia Kongola Kongo dia RDC Kongo dia Brazzaville Kongo dia Gabon nkango wa onzo wa Kongo diantotela ngizikulu vovesavo ya saba kitakuiza keluvila kaniko Luiza ndonga mpasi votu anata endinge twa Kikongo kuntwala twanata ensinta wa yetu wa Kongo okuntwala ndinavo Luiza yena onzo ndonga ya saba kitakuiza tuyantikidi moko ketu keluvila kaniko ya matondo tondele kwa yena onzo Luto masala yoyo